uravuga ko mu minsi ibiri ishize umaze kwica abasirikare barenga 50 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko kuwa mbere w'iki cyumweru impande zombi zasubukuye imirwano muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yabwiye Bwiza ko nyuma y'iminsi ibiri y'imirwano isubukuwe M23 imaze kwivugana abasirikare ba FARDC n'abarwanyi b'imitwe irimo FDLR bari kuyifasha barenga 50. M23 ivuga ko uretse kwivugana benshi ku ruhande rw'umwanzi wayo yanafashe imbunda ndetse n'amasasu menshi. Kuri uyu wa gatatu impande zombi zari zatanze agahenge, gusa Major Ngoma akavuga ko FARDC nanone nibagabaho ibitero bari buyikubite. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo imirwano yongeye kubura hagati y'impande zombi mu gace ka Bugusa. Nyuma y'icyumweru hari agahenge. Ku munsi wa mbere w'iyi mirwano umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rwa gisirikare General de Brigade Sylvain Ekenge yatangaje ko M23 yabiciye abasirikare babiri abikomeretsa 5. Nta makuru yatumye Major Ngoma aseka aratembagara. Yagize ati mwasinye ku itangazo rivuga ko hapfuye babiri hakomereka 5. Hahaha, generale wanjye nk'umusirikare mwiza, ngira ngo mwabonye ibyo twakoze kandi n'isomo. Ndatekereza ko ari umuburo wa nyuma, kandi nimukomeza kubera ko dushaka amahoro mwebwe ntimubishaka. Mu bo bivugwa ko bamaze kugwa muri iyi mirwano harimo Major Nsanzimana Innocent alias Yefuta umutwe wa FDLR wishwe kuwa mbere w'iki cyumweru. Uyu wahoze kuriye umutwe w'abarwanyi ba FDLR uzwi nk'abazungu yarasiwe na M23 mu gace ka Bugusa mu barashwe, kandi harimo komanda w'umutwe w'abakomando abaheruka guturuka i Rumumbashi warasiwe mu gace ka Jomba. M23 iheruka kumenyesha FARDC ko abasirikare bayo baciriritse ku buryo badashobora kuyikura mu byimbo. Yes, ngaye nguko nta yindi ni Kigali Light TV bageza amakuru bagiye atandukanye. Wifuza kujya urubana natwe kanda subscribe na kandi no kuri notification cyo tubana mu nkuru ziri updated sa buri munsi 5 kuri 5 cyane cyane ano makuru bari kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari kubera imirwano ikomeye. Reka dukomezanye n'izi nkuru 5 kuri 5. Guverinoma ya Kongo Kinshasa yashinje u Rwanda gushimuta umunyapolitike wayo wari usanzwe utuye Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Radio Okapi dukesha inkuru yanditse ko uwaburiwe irengero wari uwitwa Dr Patrick Mbara wahoze ari umuhuzabikorwa w'ihuriro Union Sacrée ya Perezida Felix Tshisekedi. Iki kinyamakuru kivuga ko Dr Bala ngo yaburiwe irengero guhera ku itariki ya 3 Kamena umwaka wa 2022. Umuyobozi wa Union Sacrée mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Stefan Mushukano yatangaje ko iburirwa irengero rya Dr Bala basanga rifitanye isano n'umwuka utari mwiza uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati kuri uyu wa gatanu tariki ya 3 Kamena umwaka wa 2022 twamenye ko Dr Patrick Bara yavuye iwe mu rugo Gisenyi ashaka kwambuka Igoma. Twakomeje kuduhamagara telefone ngendanwa ye dusanga idacamo. Yakomeje agira ati twahise twitabaza urwego rw'iperereza DGM. Mu iperereza rya DGM twabashije kumenya ko Dr Bara atambutse umupaka azigoma, ahubwo yashimuswa akajyanwa i Kigali. Ntabwo Dr Bara akwiye kuzira umubano mubi uri hagati y'ibihugu byacu. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko bamaze kwandikira guverinoma y'u Rwanda bayisaba kurekura Dr Bara Patrick mu maguru mashya. Dr Bara yabaye umuyobozi w'ihuriro Union Sacrée riyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Yes, ngaye nguko nta yindi ni Kigali Light TV bageza amakuru yose agiye atandukanye. Reka dukomezanye n'aya makuru agiye atandukanye ndetse n'amavideo agiye atandukanye. Turagarukana mu kanya n'izindi update nyinshi zigiye zitandukanye. Mu gihe byiza turakomeza tubashakira amakuru ku ibura ry'uyu umunyepolitike wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga ko yaburiwe irengero hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rodakanda, le plus méchant, le plus vénéneux. Ninja Rodakanda. Reka fati uno mwanya shimiye mwese mudukurikiye hano kuri Kigali Light TV ni yacano yanyu bageza amakuru abagiye atandukanye y'amakuru abagenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu nyamakuru byinshi bigiye bitandukanye byano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere muri rusange. Wifuza kugira ubana natwe kanda subscribe na kandi no kuri notification bityo tugenza gutunganya amakuru yacu ukajyabona mu wampire gatanu kuri gatanu. Reka tudatinze tunyarukire muri no nkuri tugezeho kano kanya. Turacyari mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aha tugezeho inkuru y'agahinda, inkuru ibabaje cyane ku banyarwanda baherereyeyo nyuma y'imyigaragambyo myinshi cyane ndibamagana abanyarwanda ndetse na perezida w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Inkuru ibabaje nuko abanyarwanda bagera ku 180 bamaze kuburirwa irengero. Niyo nkuru tugiye kuba tugarukaho gatanu kuri gatanu, usaba gukanda subscribe kanakanda no kuri notification niba uri mushyashya hano tukajya tubana mu makuru yihutirwa gatanu kuri gatanu. Imyigaragambyo yo kwamagana abanyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gutuma benshi baburirwa irengero, abandi benshi nabo bakicwa umusubizo. Nkuko tubikesha isoko y'amakuru ya Rwanda Tribune iri Bukavu yatumenyesheje ko uyu munsi imyigaragambyo yakomereje i Bukavu, aho bashizeho bariyeri mu muhanda ku mugaragaro yo gufata abanyarwanda. Amakuru avuga ko uwo bafashe bahita bamujyana ahantu hatazwi kugira ngo babone uko babicira hamwe. Ibintu bikomeje gufata indi ntera nyuma y'aho societe civile yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateguye imyigaragambyo yo kwamagana umuntu wese uri ku butaka bwa Kongo ufite icyangombwa kigaragaza ko ari umunyarwanda, ndetse banavuga ko agomba kwicwa cyangwa se akavanwa ku butaka bwa Kongo. Iyi myanzuro yafashwe yakomeje kwenyegezwa n'inzego z'ubutegetsi, dore ko nyuma y'uko ingabo za leta zitangaje ko ingabo z'u Rwanda ziri gufasha M23 na vice guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ahamagarira abaturage kwibasira ubwoko bw'abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ndetse bagafata imihoro n'ibindi bikoresho byica bagahiga umunyarwanda aho yaba ari hose ku butaka bwa Kongo.
Imyigaragambyo yatangiriye kuri ambasade y'u Rwanda muri Congo ubwo bari kwamagana ambasaderi w'u Rwanda ku butaka bwabo, ikomeza i Lubumbashi ubwo bafataga n'ibendera ry'u Rwanda n'amafoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bakabishwanya gusa, bakomeza kuvuga ko badashaka abanyarwanda ku butaka bwabo. Imyigaragambyo bayikomereje Bukavu na za Bunagana, aho abanyarwanda bariyo bakomeje kwicwa, abandi benshi bakaburirwa irengero. Kongo Kinshasa ikomeje kugaragaza ko ishaka gukorera jenoside umunyarwanda wese uriyo, gusa u Rwanda nubwo bakomeza kurushinja ko rufasha M23 ariko rukomeza guhakana ibi birego, ndetse rukavuga ko ahubwo Kongo ariyo yateye ibisasu ku ubugira kabiri ku Rwanda ntirusubize, ahubwo rukaba ruri kwaka Kongo ibisobanuro ku kurasa ku butaka bwarwo. U Rwanda ruvuga ko icyo rushaka ari ukubaza impamvu guverinoma ya Kongo ikomeje gukorana na FDLR kandi izi neza ko basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Hari andi makuru Rwanda Tribune yamenye ko avuga ko indi myigaragambyo iteganyijwe mu mujyi wa Goma mu minsi ya vuba. Yes, ngaye nguko ngiye inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'agahinda kuri buri munyarwanda wese uri hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri diaspora, nk'uko ubutegetsi bw'u Rwanda bwakomeje kwingingira abantu bose ku banyarwanda bakundaga gukorera ubucuruzi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abaturiye za Gisenyi ndetse na Rusizi, kwirinda kwambuka bajya muri Kongo, dore birimo birababaho, barimo barabicwa umusubirizo nta neza babashakira, ndetse bivugwa ko bateganya kubakorera jenoside. Ngaye nguko ndakomeza amashakire amakuru yose 5 kuri 5, nkwibutsa gukanda subscribe ukanakanda no kuri notification, tukajya tubana 5 kuri 5. Reka dukomezanye n'izi nkuru 5 kuri 5. Appeler la population à l'incivisme fiscal en cette période où la République démocratique du Congo est en guerre contre les terroristes M23 et ADF, c'est la pire trahison du Congo, mais aussi cracher sur la mémoire de nombreux militaires pour la recherche de la paix. En Ituri, le peuple iturien vient de déguiser une fois de plus la fibre du patriotisme en foulard au pied. L'appel méphistophélique de l'incivisme fiscal de la société civile de l'Ituri, preuve à l'appui, les assujettis se sont normalement acquittés de leurs obligations fiscales. Au parking des mototaxis, pharmacies, boutiques, au marché et à la 2GRPI, les taxes, droits et redevances dues à l'État ont été perçues. Comme d'habitude. Unaongea ovyo sana. Kama unasema basi lipe tax. Boye unesha na porte tatu wenye anakulishaka naye kwanza soda hapa kubunya. Au kuituri, yepana naye. Yeye mimi namwambia papa wako responsable para jitosha irresponsable. Yoko baba yake ba civil. Sasa kusoda wako jo tatake ba soda. Sio le mimi yangu ko population bakwe kimya. Baendelee kulipa tax à l'État comme il faut. Toi ba peke soki tokofuta tax ete sikoyo mboga kotambola ndenge nini. Ba soda bakobuna ndenge nini. Makambo ezali mingi kati na tax. Mokana na nzambe te lobby. Au porte-parole du gouverneur de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, d'appeler la société civile de l'Ituri au sens d'humanisme à cette population déjà paupérisée par les affres de la guerre. Nous lui conseillons à suivre aussi les autres membres de la société civile ailleurs qui se sont mobilisés corps et âme. À cette période où nous sommes en guerre, il n'y a ni parti politique ni division. Nous le demandons à appeler la population iturienne à l'unité, à l'amour, à la culture de la paix, au soutien des institutions pour restaurer l'autorité de l'État. Pour galvaniser les acquis de la paix sur le front nord et sud, les habitants de l'Ituri sont appelés à collaborer avec les forces armées car les efforts sont constamment déployés par l'administration militaire de l'Ituri sous le leadership du lieutenant général Luboyanka Johnny qui matérialise graduellement la volonté du chef de l'État et commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de pacifier la province, gage de son développement.